nizo babahaye kandi na stade barimo rwose ni Rayon Sport ni Rayon Sport yari yazanye abakinnyi bagaragaye muri national Arsene abanza hanze ariko ganijuru igitekerezo ubazamu iramutse guze imikino yayo yose ubwo ni miliyoni hafi 120 kibazo ubwo Ferwafa ntabwo yabyemera Ferwafa yitangira ubuntu wenda bakayihaho ariko nyamara iki kintu tukirebe bakayaheze kandi azamutwara yirukanye ndi kuvuga umuntu wirukanye azamu mu Rwanda Imana ntizamubabarira ngaho komeza rwose umuntu wirukanye azamu mu Rwanda aho uri hose waba ukiri mu mupira waba utakiwurimo Imana ntizakubabarira wahemukiye abanyarwanda wahemukiye umupira w'u Rwanda yari yazanye Arsene wagaragaye ku Mavubi yabanjemo ariko akina iminota 60 gutyo mwizamu hanyuma ganijuru nawe yari yaje ni ku Mavubi ntiyigeze akina mwizamu nkuko bisanzwe kuva yatangira ni Ramadan Kabwiri hanyuma kuri kabiri ni Mucyo Didier Junior ntabwo azongera kukivamo uyu muhungu ari hejuru ugeranyije na Felicien hanyuma muri axe back four isa nkaho imaze kumenyerana Samuel ndetse na Mitima na ganijuru na Mucyo Didier muri mediane ni hakora impinduka ubu noneho yari master ndetse na Mbirizi na Ndekwe imbere yabo uruhande rumwe ari Paul Were urundi ari Onana yatakisha Musa Esenu niyo match ya mbere mubanjemo kuva yaza ikipe ya Singida nayo bafite abasarije wa Pascal Viva Brazil batatu muri line up nundi wari uri kuri bench bakina imbere ukina 11 n'ukina 8 n'ukina ku 10 ariko ubwo bose barapaca uwo ku 8 niwe nabonye ugerageza hanyuma Medi Kagere kuri ataka ariko yavuyemo yavunitse n'umukino wihutaga muri mediane ariko nabo gutanga akazi ku munyezamu bikaba hafi ya ntabyo kuko 45 ndumva yashize nta munyezamu wari wafata ishoti ubwo mu gice cya kabiri abakinnyi nka Osarwe we yari yamuruhukije kubera ngo imvune yakuye kuri Yura yangaga kumutoneka kandi bafite polisi ku wa 4 umutoza Hans wa Singida nawe akora impinduka ze ariko ntabwo ubwo na Pascal yaje kwinjiramo na Ndekwavamo ni Ndekwe ufite igihaha kiri hejuru ufite umwuka ariko ajya kurekura umupira abafana basakuje imwe muri defo rwose igaragarira buri muntu wese aho abafite umukinnyi ubwo rero ukongeraho na Onana nawe ibyo akora abafana bavuga bati nawe nuko ahora haburaga gato kufunga biranda ahora muri excuse na kugira ngo azakora ikintu agifinalize kirangire umuntu avuga ati yes ni gakeye ahubwo ahora muri excuse urancitse ku kaguru abafana pasiranze yaragesha amenya biterwa niba kwa bibi muri bihugu byacu hari wenda bamugani oya nikomeze biri hana mukosora ngo biveho bya ntibaza oya nta ugorora ikijumba nibibaho ntabwo ushaka kugorora Ndekwe angana kuri ntibishoboka ibyo atize ubwo ntiyabyize nuko nyine kumukinisha gutyo wagira icyo ubona kikagushimisha wabibura nabwo kumirwa ubwo abandi basore barimo Rudasingwa Prince nawe yaje kugeraho ajyamo Traore noneho ntigeze agikandagiramo shaka kuba haratara convince Kamara nta nubwo ahari rwose Kamara rigaze nawe ubuye ko kurusha inda reka twumve hari ingingo tudatinze we arabyisubiriza mu kiganiro twagiranye kirambuye arabyisubiriza rwose hanyuma turaza kumva n'uyu muhungu Arsene wari wagarutse aratubwira byinshi kuri we ku Mavubi kuko yavuzwe kuva kwa gatandatu kugera no ku munsi w'ejo naho wabonaga yakserera ariko ukabona n'ubundi ni Arsene wo kwa gatandatu reka tubanze tubumve ubundi tuze twerekeza no mu yandi maklub hari ibintu dutegereza gukosora nivo offensive kuko urabona yuko turagerageza gukreya ariko dushite hariya muri box ntidushobore ku exploiter ama occasion menshi novuga tuba twakreye rero n'ikintu match dufashije kuraba eske tugeze hehe defensivement tuko dukina n'abakinyi bakuru hagati imbere inyuma nibaza yuko n'umukino waduhaye ishusho ya equipe
ikadufasha no hari ibintu byinshi dutegerezwa gukosora imbere ko dutangura gukina match za champion. Usibye back four na Mbirizi muri mediane na Onana ahandi usa nkaho uhindagura, ntabwo urahabonera solution mu babanzamo. Urabona ko twari dufite match nyinshi hariho n'abakinyi novuga benshi batari bahari, novuga hagati match nyinshi ubona ko twakinishije Rafael tugakinisha na Mbirizi na Master, no kuvuga twagiye turaraba nagendese abantu bari bahari. Blaise ntitwagumanye umwanya muri niya ko yacaja muri equipe nationale, novuga yuko gushika ubu turacyariko turarondera ndiko ndaraba abantu ngene bashobora gukinana kuri niveau yo hagati, no kubera tutaronka squad yose, ariko tumaze kuronka squad yose no kuvuga na Blaise akaza agakinana na Mbirizi na Rafael na Master na Bandekwe, niho umuntu ashobora kuvuga ko afise solution, ashobora kuvuga ati ahantu dufise abantu badustabiliza naba, ariko tanke ubu tukiriko turarondera tukagira ngaha. Hama ikindi nuko Rafael uno munsi twashimiye kumukoresha kuko match ya URA ni yavuyemo atameze neza, ariko twakagufata riske yo gusubira kumukinisha match uno munsi. Novuga kuri Musa Kamara yaje ataraba neza, novuga fitness yiwe ntimeze neza, n'umuntu turiko turintegra muri squad, n'umuntu turiko turagerageza kwitaho kugira turabe ko dushobora kumukoresha muri championnat. Hama match ya Police novuga ni match komeye kuko uravye experience y'abakinyi ba Polisi ukaraba n'ingene championnat ihagaze, nibaza yuko ari match izobikomeye. Natwe tugiye turabe abakinyi dufise imvune, turabe ko dushobora kubagarukana, turabe nabo twari tugize imisi dukoresha ama match korana ko bakinye match nyinshi, turabe ngene bashobora kurikupera neza, dushobore no kubitaho kugira dushobora kuza gukina kuri match ya Polisi dufise equipe nziza tumeze neza. Umutoza, mwavuze ko mufite ibibazo mu busatirizi mu bashaka ibitego, hari Boubacar Kamara, hari Esenu na bagenzi babo bakorana nabo babona na ba Paul Were. Ikibazo uvuga kubora kigihari ni iki? Ni ikibazo cy'abakinnyi muri qualité, ni ikibazo cya fitness, ni ikibazo kihe gituma ubona umusaruro utarimo kuboneka? Novuga ni ikibazo cyo guhuza, no kuvuga mu makombination tugira, urabona yuko abantu ni bashasha kandi bafite amakarita atandukanye, ariko bashobora no guhuza. Ariko uravye hari igihe umuntu aba yagize aperto baragenda imbere ugasanga umuntu yishize inyuma, no kuvuga ni kuri question ya combinaison, ni kuri question yo guhuza umukino, kuko urabona ntitugize iminsi myinshi turiko turakora, ariko no kugerageza rero muri no minsi, kuko urabona yuko deja tuba twashitseyo, ariko amakombinezo muri box muri nani ya nyuma ugasanga ntameze neza, ugasanga hari amapasi rate, hari amakontorora atameze neza. Nivyo rero novuga bituma tutaronka umusaruro, kuko kuri karite nta kibazo mfise, kuko dufise abakinyi bafise amakarita atandukanye kandi ashobora kudufasha muri champion. Urabona ko Rwatubyaye yakinye match yose, ntiyari gushobora kuza gukina match ndo no munsi ku match zibiri na Voyage, na Blaise yakinye iminota igera kuri 70. Nashimye kubareka baruhuke kugira dushobore kubarikira bameze neza, kuko kuri match nibaza yuko twari tugiye kubasiricharge by'ubusa. Rero nicyo bituma mawuri twifashishije Eli na Arsene bo batakinye umwanya munini kugira bashobore kuza nabo baronka ama match kugira dushobore kubandanya tuko turategura twese tumeze neza. Ese n'umukinyi nawe yavuye mu Buganda, yaramaze igihe kinini atagira, ariko nagenda mukurikirana, twagiye turamwitaho, urabona yuko progressivement yagiye araduga, kuko murabona yuko ubu na technique bitanguye kuza, na technique urabona yuko ashobora kugaruda umupira, umuntu ashobora kumwiyako. N'umukinyi nawe nyine azodufasha, n'umukinyi ubu turiko turagenda dupushinga, tugenda tumuduza, turabe yuko tuzogendera rimwe twese nka effectif kugira dushobore kuronka umusaruro. Kuri Rwatubyaye ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda wakinnye ku munsi w'ejo, wari utaramukoresha, wari wanatubwiye ko kuri wowe utari bwifuze ko bamuhamagara mu ikipe y'igihugu mu buryo butunguranyije yabanjemo. Wabyakiriye ute? Wabonye performance ye gute? Wabivugaho iki? Novuga yuko performance yiwe ari nziza, ariko je nk'umutoza
nari mfise ubwoba cyane kumutanguriza kuri match nk'ijya yari ifise pressure niniya je nafashe gahunda yuko muri izi match zitatu zose tuzokina umuntu atangura kumutegura akagenda araduga progressivement gushika no dushika muri championnat omwe afise match nka zitatu cyangwa zine mu maguru ashobora kuduga umusaruro. Rero navuga yuko bamushizemo vyari vyiza, yakinye neza, ntiyashobora kubabara, ni ibintu twishimiye. Rero nibaza yuko ijya match nawe izomufasha cyane kuko ni match yari hejuru kuri pressure, akaba yakinye kujya, nibaza yuko bishoboye kumurulansa ubwoba yari afise bukaba bwamaze kwishiramo, natwe tugafatiraho kugira dushobore kumuintegra muri squad. Tubwire ku munyezamu Kabwiri, bisa nkaho afite utukosa twa concentration n'uyu munsi kongeye, sinzi niba umwaka abonye n'ubushize mwari mwabigarutseho, nta mpungenge cyangwa mwebwe ntimubibona ko adufite? Navuga je mbara match muri rusange, navuga muravye match ya Kinyo no munsi, ni ico kintu ni navuga siwe wenyene, ni muri rusangi, uravye n'imyaka na experience, ukaraba n'ibintu umuntu ashobora gukosora, ibintu ushobora gukosora, ariko je nkagwanira kuri karite yiwe sekirita duha mu igori. Ivyo bindi ni ibintu vyo gukosora, ni ibintu dushobora gukora kugira ashobore kuduha umusaruro mwiza. mbere na mbere ko navuga ngo ni inzozi zabaye za performance yanjye, aranshima baza no kumamagara ko na joining group nyine, ndagenda nkorana n'abandi, imyitozo igenda neza, ntanga icyizere kugeza aho umutoza amahirwe yo kubanza no mu kibuga. Navuga ko byari iby'agaciro kuri njyewe, kandi ndagira ngo nkomeza no nkora cyane kugira ngo nubwo bijo bitagenze neza, wenda hari byinshi byiza biri imbere, byinshi twiteze gukora kandi bizaza kandi bizashimisha Abanyarwanda. Wongeyemo nyuma unabanzamo, umutoza w'Amavubi yakubwiye iki? Uwa Rayon Sport yakubwiye iki? Icyambere bamaye courage bambaye ko byose bishoboka, kuba bamamagaye hari ibyo bambonyemo, hari ubushobozi bambonyemo nshobora kuba natanga, hari izindi mbaraga nshobora kuba nashyira muri groupe ngo nkafasha equipe, kugira ngo bitewe wenda nuko yari yabonye imikino yanjye, yabonye ashobora kubona ko ndajyana ntazamufasha, niko nabivuga, hamwe na groupe y'abandi bakinnyi nationali. Navuga ko wenda sinzi impamvu yamisemo, ariko ubwo hari niwe ufite impamvu, avuga ko ahari wenda abonye ndi umukinnyi mwiza, aravuga ati nshobora kuba na joininga groupe. Hari ingingo yari yakubwiye ngo nurangiza match muri national urahita uza muri Rayon Sport? Yarabinsabye amwe ati ntago yavuga ko wenda byabaye nk'itegeko, oya n'urukundo nuko mbaca gukina umupira, numva arizo nzozi zanjye. Ahambaza ati se ushaka kuba byashoboka yuko waza kuza gukina match, nimba wiyumva kumeze neza, nimba umuntu utakwishe ushaka kuba waza kuza gukina. Ndavuga ati biraterwa nuko ndi buramuke, ni numva meze neza, naramutse neza, nta kibazo, nta cyambuza kuza gukina. Njyewe ntago sinzi wenda amakuru nuko agenda atandukana, ntago ngiye nigeze mba muri Rayon Sport mbere, nazamukiye mu cyiciro cya kabiri njya gukina muri Espoir, mva muri Espoir nja muri Rayon. Ntago nigeze nyinaho muri Rayon kuva mbere, n'ubwa mbere naringiyemo. Amakuru avuga ko wari muri babakinnyi benshi bageze muri 20 Sadat yari yavuze. Oya, ntago narindimo. Hari abakubona ukina bakaba batarisene, ashobora kuba ari mutoya cyangwa se abandi bati ashobora kuba kuze. Arsene wafite imyaka ingahe? Mu cya kabiri bundi waruvuye muri ekipe? Mu cya kabiri navuye mu ikipe bita Alpha, nayisinyemo imyaka 5, ikinamo umwaka umwe Alpha FC, ikinamo umwaka umwe nza kujya gukora test muri Espoir, umutoza njyanye bita Gervais, ndakora ndatsinda, baramfata, bikumva kumugura imyaka yanjye ngiye mfite imyaka 22. Yego. Nyuma ya match mwakinnye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mugasezererwa, wari uri muri mu batoya, wari uri mukina iminota yawe ya mbere mu mwenda w'umuhondo w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ni ikipe y'igihugu wigiyemo iki? Ni ikipe y'igihugu ubonyemo iki? Hari abakinnyi bafite experience wenda mwaganiriye bakagira ibyo bakubwira byatumye ukura professionally, wigiye iki mu Mavubi? Navuga ko ari intambwe ikomeye mu buzima, yani intambwe ikomeye muri kariyeri yanjye. Kuri iyi myaka ni bake babigeraho, ku imyaka kuba bahamagarwa mu equipe nationale kandi iri senior,
so navuga ko ni byinshi naboneyemo abakinnyi bakuru bamaye impanuro banyereka uburyo ki bitwaramo. Navuga ko hari byinshi naboneyeho yaba ari experience mu mikinire yabo, banyigisha no kuyadapta nyine mu gihe ugiye muri groupe nshyashya mba ntago nanimenyereye. So navuga ko ntago byari bikomeye cyane, gusa navuga ko byari by'agaciro kuri njyewe nk'abandi. Navuga ko naganiriye n'umukinnyi bita Dominique wo muri Police FC, hari na kapiteni yaranganirije, na kapiteni wanjye Abduru, n'abandi. Ntago byasabwaga ko ari umukinnyi mukuru, oya, n'abandi turi no mu rugero rumwe, gusa wenda ashobora kuba barahamagayemo mbere yanjye, hari inama bazaga bakangira bakambwira ati bigenze gutya na gutya, kandi ndabashimira. Ese wamagarwa waratunguwe? Ya, naratunguwe. Kubera icyumva gutabikwiye? Oya, ntabwo nani mbyiteze. Ntabwo nuko numvaga nyine banajije guhamagara ko bamamagaye nyuma abandi babahamagaye, so numva byabaye nk'aho binungura. Njye nayo nibereye wenda mu rugo, ngiye kumva amatelefone yahamagaye nibereye kumwe na famille, ati ni telefone yanjye bahamagaye mu bita Jackson, yahamagaye ambwira ati Jackson ndi membre wo muri Ferwafa, ati twashaka kuza kujoininga equipe nationale. Mu bana wakinaga hehe mbere yo kujya muri Alpha? Mu bana nakinaga muri quartier gutyo bisanzwe, mu ikipe tumwe two mu dusantre two muri quartier, mu ikipe bita Beta Future yahe mu muhanda mu Gatsata avayo abanzamo ku Mavubi. Arsene uyu ni rutahizamu mu Mavubi.